Припинок. Клейники. Наступний припинок. Садовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Садовая. Автобус рухається по маршруту номер 22. Припинок. Садовая. Наступний припинок. Смірнова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Смірнова. Поважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Смірнова. Наступны прыпынак. Приграничная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Приграничная. Припинок. Приграничная. Наступний припинок. Поворот. Козловичи. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Поворот. Козловичи. Поважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Поворот. Козловичи. Наступны прыпынак. Бауманская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Бауманская. УВД Брестского облсполкома напоминает: не переходите по неизвестным вам ссылкам, не вводите информацию о банковских платежных картах и СМС-кодах на непроверенных интернет-ресурсах. Это могут быть мошенники. Будьте бдительны. Автобус рухается по маршруту номер 22. Припинок. Бауманская. Наступный припинок. Хлебпрам. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок. Хлебпрам. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Хлебпрам. Наступный припинок. Школа. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок. Школа. Припинок. Школа. Наступний припинок. Вучилище Олимпийского резерву. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вучилище Олимпийского резерву. Поважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок. Вучилище Олимпийского резерву. Наступны припинок. Прыгарадная. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок. Прыгарадная. Припинок. Прыгарадная. Наступный припинок. Вясёлая. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок. Вясёлая. Припинок. Вясёлая. Наступный припинок. Брестских дивизий. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Брестских дивизій.
Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 22. Прыпынак брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак маставая. Прыпынак маставая. Наступны прыпынак Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Міцкевіча. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак Міцкевіча. Наступны прыпынак Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Савецкая. Прыпынак Савецкая. Наступны прыпынак завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак завод газаапарат. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак завод газаапарат. Канцавы прыпынак.